joni haray yo cheikhna yo ɓe fuɗɗone ɓe fuɗɗo joni haray docteur na bisimilla mo mi anda kon ɗum mi landoto so tawi no mbiɗo ɗumanni no mi landoto kono kon ɗum mi landoto e komi anda bisimillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musibɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala, du'anoɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, neliraɓe yurmede wonande ɗeɗo mofte, du'anoɗen ne'aɓe maɓɓe ɓen ka ɓeygure maɓɓe e ka wondiɓɓe maɓɓe e dendanagal dhurriya maɓɓe e teppindiɓe batteji maɓɓe ha ñande yiidoyɗen e maɓɓe ka weedu en toriki Allah wata en jeeye rutteteɓe e mayru. Harayno nanirɗon ni nde e hunode nde musidɓe meɗen ɓen adi hunorde en ha karmo ko men Alhaji Ibrahim Ba ko ɓe maaki kon ɗo o en yewta e konnguɗi hakkindiɗi yaadayɗi e waktu on e sa'a mo wonɗen ɗo on ko yowodiri e batteji feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓe tawata si ɓe heɓi faljere e ko ɓe yanganino diina kon e ko ɓe windi kon e ko ɓe wakkili kon haray koye laawol ɗaɓɓitugol gonga ɓe faljuno. Neɗɗo seluɗo jurol e laawol ɗaɓɓitugol haqiqa e jungo jomiraɓe gande ɓen fof wonɗon no serti e neɗɗo jokkuɗo beleɗe si on hawri e sawaba, jokkuɗo beleɗe si on hawri e sawaba sikke ala o peesirtake peesirgal ngal neɗɗanke jokkuɗo gonga ɗaɓɓitowo gonga wonɗo etanade gonga si on woopi e nder ko won ɗaɓɓitude gonga kon. Ko sendata ɓe non ko ñande gonga on ɓangi ma gonga on yiita a taway oɗa emo ɓuri yaccade emo ɓuri hittinde ruttagol e gonga on dini neɗɗanke hawruɗo e sawaba tawa ko woni asli on ko jokkugol beleɗe e faale woopugol jurol ko ɗum ɗo wonno fandunde makko ndum e faale makko on. Haray yewtugol fi nokkure wa nden nde gelli ɗon fi mum wona hunde hoynde, wona hunde weeɓunde, ko hunde nde tawata hinde satti moƴƴa. Ko hunde mettunde fi sattunde, hunde si waɗi e nder duuɓi 400 e pawdi nde wawata ko jumlade e nder minute 40 sikke ala. Hunde kadi so tawi woni yimɓe mayre laawol ngol ɓe rewno ngol ha nde wooda, si tawi woni geɓal nden ɗon hunde ko keesuje ɗen e kankiranje ɗen e ganguji ɗin e moƴu ngun e jangol ngol e yiite ngen, sikke alaara e woolowo fanɗay ka heɓata ko woola e ko fillo e nder ɗum. Iɗon geli noon ko ɓuri jaalade e batteji ɗi mawɓe meɗen ɓen acci ko ɗum ɗo wonno geɓal majji, ko hakkunde ko monti mehi wumi ka waali ɗon wayra tawa no waali fontoyaron ka yiide bindol tawa wumi ka won ɗon sabu jango ɓuuɓol ngol ma ɗum sumino ma ɗum gangu ñaamino lanni tawa heddora batte ko wawa jangude ma ko wawa fillade. Ko ɓuri kon jaalade ko ɗum ɗo woni geɓal e ko ɗuuɗi e batteji ɗi tawayno neɗɗo yewtowo fi nden ɗo nokkure o wawa yewtude. Tentini nokkure so tawi woni nde yaajino
tawa leydi Gambi ndin ka wiyeten ɗo hande Gambi ha leydi men Lagine ndin ha geɓal ɓurgal mawnude nder leydi Mali ndin geɓal ɓurgal mawnude e ndi leydi ndi wonɗen e mum ɗo tawa ko e on dawla goto wonno ko dambiti ko ɗo wonno ko askiti yewtugol fi ɗum ɗo fof junnita nokkum kala haqqe mum are ko hunde mettude fi hunde sattude haray miɗo ɓuri tamƴinade ko batte kolli ɗin bindodiji ɗin ko ɗin ɗon wawete ittorede wula ɓuri konguɗi ɗin ko ɓuri jalade kon si wiye ɗum toɓɓere jande nde karmakoɓe tariha ɓen yewtata fi mum si hunde wulike duuɓi ɗin juuti faloto nde ronkere e faljere e ɓeyditugol e ɗuytitugol ɗum ko jikku tariha ko hunde andade e gandal wiyetengal tariha ngal ɓe misay kene ɓe ɓurta weetinde hollugol wonde tariha no yaawi ko wayloto ɓe nasi a darniɗo yimɓe 10 a sowndike arano on cowdol a wi'imo yo eggan ɗimmo on yo ɗimmo on eggan tammo on a yahi ka sakkitoro on a wi'i yo wolane ko hewtimo kon a taway haala ma kam waylike ko darde wotere ni kono a taway ka waylike naati e nder yewtere ma nden ko ɓeydita e ko ɗuyta e sharhu e yaññugol e cuɗugol fi yo nano tawa noon ɗum ɗo ko darande wotere si woni noon duuɓi temedere duuɓi temeɗɗiɗi duuɓi temettati sikke a laara ɗum ɗo fof ko sifiɗen ɗo fof heeɓi nde ɗo hunde ɗum waɗi ko wiyete kon tarih ɓenna ko hadathun lahu zamanani khatirani koko waɗi mari piiji ɗiɗi ko feƴƴi e ko fewndi hulɓiniɗi ɗiɗi si a darike ka fewndi ɗon a sifike a tooña e feƴƴuɓɓen si a ñaawitiri fewndidɓen ko feƴƴi kon hawnaaki e alhaali wo fewndiɗo no gasa jasina fewndidɓen ma heɓa ella e wuliɓɓen ɗum noon haray ko woni mawqif darnde nde julɗo duwa darade e wuliɗo mo anda fi mum ko needi ndi alqur'ana tindini en ndin toragol Allah yo yaafo wuliɓɓen wota waɗu ka ɓerɗe men ngaygu ko ɓuri e fanɗude ngaygu wonande yimɓe wuliɓe tawnoɓe no gomɗinimo ɓen ɗum ɗo woni needi ndi Allah subhanahu wa taala ne'i julɓe ɓen e hoore mum toranoɓe yaafuye ko waɗi ɓe waɗuno hoore maɓɓe layya ɓe woni ɓe yani shahid ɓe piya ɓe raɗa ɓe hoyna fi yo artoyoɓe ɓaawo maɓɓe ɓen yo ɗiɗo piiji fof hara hewtali ɓe yo ko woni wo yo newano ɓe weeɓana ɓe wono hande no tumbodirirɗen ɗo ni hiɗen yewtude fi ɗum ɗo ko tawde woɓɓe rukanoma e ɗino keeli ɓe piyama ɓe wasama jawle maɓɓe ɓe wasama ruhuji maɓɓe ɓe wasama teddule maɓɓe fof kamɓe ɓe wawano wadde sifa ɗum ɗo enen hande ɗen ari ɗen moɓodir ɗo en yewtay ko faala ɗen en toriki Allah yo taw hara no hawrodiri e sawaba kono hara hula kadi aɗen ƴaaki dan ɓeɗo haqqe maɓɓe on e hoore men no mawni ko ɗum waɗi si jantagol feƴƴuɓɓen woni dewal tawi no jeeya e geɓe ɗe alqur'ana mari ɗen ko wiyete kon tarih jantagol wuliɓɓen julɗo on mari e kamɓe wuliɓɓen o heeɓi e wuliɓɓen goto e piiji ɗiɗi moƴƴere nde ɓe coobitiraɓe manta e feemuɗum tabintinna e konko ɓe manta e mum baraji e naadede aljanna e joddi mawdi ñembaɓe mum heɓa yeloɗa heɓugol sifa ko ɓe hemna kon batte kuuɗe ɗe ɓe mantira ɗen ma ñiñore e hoynede e koyran sabu kuugal ngal ɓe waɗuno Allah ñiña ngal aybina ngal o kambana huwuɗo ngal
nana taskoɗa rentoɗa hara yanale sifa mum kulol wota wi oy law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna arayno hulɓini digi yo taw an nanirɗe maɗen ko nanugol mo taskagol nannoɗa haqqille ɗen ko haqqilgol mo faamugol wannoɗa wona noppi ɗi nanata ma haqqille ɗe taskotako yo Allah on dandu en aray ɗum ɗo ko hunode tun daɗɗirde ko faalɗen yewtude yoga e ko faalaɗen yewtude fi muɗum kon en yewtay ko wowodiri kon e gandal ko waɗi ko ɗum enen ɗo fuu woni ko faalaɗen ko ɗum ɗon kadi malore meɗen nde woni e hoore mum gandal ngal ko waɗi hay e hunde ala ko neɗɗanke ɓattorta Allah ko yiɗaka makko ɓuri ngal ɗo gandal ha ibnu jama'a maki wo jannatu adnin ko hertori ko jomiraɓe gande ɓen jangoɓe ɓen si wiyama jomiraɓe gande almuɓɓe e rerɗuɓe e yiɗuɓe e wonɓe wakkilanade ɓe fof maɓɓe ɓe naata e nder ɗon o wi en innama yakhsha allaha min ibadihi l'ulama o janti jannatu adnin o inni dhalika liman khashiya rabba ibnu jama'a inni e faamu makko wonde oɗo aljanna ko hertoranɗo hertiniraɗo wonande ɓe o yewti fi mum to o wi ko hulata mo wo ko ɓeɗo gandal ngal mawɓe meɗen ɓen etino huuɓugol ngal e mbadiji ɗi tawata neɗɗanke wawata gasude wonde gando e ɓawo mum ɗin fof ɗum ɗo ko goto e piiji ɗi jopinoɗen nane wonugol layya tampugol fi o woɓɓe goo kañum fawto kono ko sunini kon ɓe tampi ɓe mooɓi taƴe tinde waɗi hakkude meɗen e maɓɓe tawi ko wonɗum ɓe mooɓiri ko fi men yen heɓu ko yondinorɗen ko yaketorɗen ko wiyete kon al iktifa'u dhati fi tahsil al ilm li anna man lam yuhassil wa yuassil la yumkin an yufarre mo moɓali ngal o tuti ngal o wawata saltinde maggal ko ɓuri o wonay laman darruhu aqrabu min naf'i moftali fewdiɗi ɗin hande e nokkeli ɗi tata ɗin gandal no wuuri fuu on taway na kamɓe fewdiɓen ko ɓe sinci wona kamɓe fewdiɓen ko ɓe tuti wona kamɓe fewdiɓen ko ɓe ɗaɓɓi ɓe wondi e mum koko ɓe wurniti ɓe wondi e mum teddungal ko ɗiɗi ko at-talid e at-tarif talid ko teddule kiɗɗe ɗe feƴƴuɓɓen faggiti tarif ko teddule kese ɗe wuruɓɓen faggitani hoore mum kañum kadi ko ɗiɗo ɗiɗi mottidirte neɗɗanke tedda ko janguɗa wo ko muutiɗa wo ko wakkiliɗa wo si goɗɗo ƴettiɗo konngol onni ɓeɗo ko karmakoɓe talibaɓe kono soyi mawɓe maɓɓe ɓen haɗi janngano e hunde aray labama aray labaka ka aren laba e ɓeɗo ko talibaɓe ni yeɗɗuɓe jomiraɓe gandal o tigi janga aya ɗum yukhrijul hayya min al mayyiti arayno yiidi ara yiida yaada labaka a weltorta kono ko ɓi kaari en e kaari en tawa ɗum no funti e ma no yaltite e ma an kadi hara kadi na yowno bil aks ko mawɓe men ɓe makuno kon wala salihu bnu talihina bi salihi wala aljahilu bnu alalimina bi alimi majjuɗo ɓiɗɗo janguɓɓe on wiyatake gando puyɗo jofojo ɓiɗɗo fewno ɓen on wiyatake fewɗo bonnereji goo ko e jatikinɗi daroto bonnere nde yawtata bonnereji goo yawtay ɗum waɗi mawɓe men ɓen ɓe waɗani en hunde hittude hunde himmude hunde teddude nde tawata teddugal ngal wonɗe ngal etade fi mum fuu
no wodi lawol hoygol ka yottoren e maggal ta ka ngal heɓirte baraji ka Allah ta na tampere ɗuɗunde kono no way wasi lawol ngol jurol ngol accitama woni ɗum o jurol gandal ɗaɓɓugol gandal ngal tinnanogal mawɓe men ceerno Mouhammad Samba Mumbe yaaɓe maaki ka laamiyatu tullabu maɓɓe fi nde hunde jeyande piiji ɓurɗi himmude ɗin ɗo sartiji fokkitanowo ngal ɓe maaki la tatlubil ilma illa ba'da kawnika min thalathatin min tiba'i nnasi mughtasila bima'i l-ikhlasi sirran ma'a alaniyatin a'ni l-haya'a bihi wal-kibra wal-kasala fa in tajannabtaha faltajtahid fa'asa yudhiquka Allahu ba'da al-hanzali al-asala fa in abayta fala tut'ib lahu badanan bal farda bil jahli bil gharaini mushtaghila kal iri laysa lahu fi umrihi arabun illa sifada wa qadma al qadbi in bohila e maki musidɗo wota ɗaɓɓu gandal si wona ɓaawo nde ɓooriɗa jikkuji tati tutiɗi e yimɓe ɓen ko yimɓe ɓen andira lootora ndiyam ikhlas ɗan ay laɓɓinangol Allah fondo ngon laɓɓinanamo ɓernde nden ɓay ko miran gandal ngal ni si ɗo tuuni haray hay hunde wawata mottodirde ɗo o kene e gundo ɓe maki ɗin jikkuji tati ɗi o tigi loototo e mum ha o laaɓa o lootora ndiyam ikhlas laɓɓinangol Allah tawa gandal ngal wonɗa ɗaɓɓude ngal ala ngal ɗaɓɓirde fi goɗɗum ko wonɗa ngal ɗaɓɓirde ko fi Allah tawana liyumari bihi sufaha aw yujadila bihi l'ulama aw liyasrifa ilayhi wujuha nnas tana ɗum ɗo ɗaɓɓirɗa ngal wenjirgol ɗaytuɓe fuuyina haqqillaji maɓɓe wenjira jomiraɓe gandal ronkintinnaɓe holla ronkere maɓɓe e angal wawgol maɓɓe ɗiggingol maɓɓe ma ferlitugol gite yimɓe maɗa ɓurima ala ɓurɗoma andude ala ɓurɗoma wawde haala ande ala hara wona ɗiɗo fof ɗaɓɓira hara ko fi Allah ɓe maki ya woɗɗito e piiji tati ɓe maki anil hayaa bihi go'o e ɗin tati ɗi mi faandi neɗɗanke no hani woɗɗitagol hersirgol gandal hersa ko jikku mantaɗo jikku jogodirɗo e gomɗinal kono kala hersa ka neɗɗanke heɓi woni heedo hakkunde makko e andugol Allah woni heedo hakkunde makko e andugol diina makko kan haray ko hersa ñiñaka aybinaka tilfay ka jommum yongidiray ka e neɗɗanke on e ayyibeji ellaji ɗi tawata ɗi gasataka aduna ɗo tun balɗi jokkay mo hay yawma alqiyama maki anil hayaa bihi ɗiɗi ɓe maki alkibre mawnintinnare ala ko fuuyinta geɓal ngal neɗɗanke yeɗa e gandal wa mawnintinnare ko waɗi sa mawnintinnike a ɓurnoto woni e hoore andinoɓe ɓen faɗa ngal few a heɓata lawol no jarribora ha anda si haqqille maɗen ko haqqille gasayɗe heɓude gandal ka wona gasayɗe heɓude mawɓe men maaki o huwa cheikh Ali Allabewi law jawaza alkibara Allahu alaliyu lana laqulna ayajduru mil alqadri bittihi hara Allah daginanno en mawnintinnare wonni e mawnintinneno dagi o enen hiɗen hanuno landade hoore men ɓay ko daginande ɓe ma kali si Allah farluno e men so farluno en landitotako ko yen waɗu ɓe maki hara o daginno acciti no dagi yo mawnintinno o waray no neɗɗanke no hani landade hoore mum akramakumullah heewuɗo tewsoɓe si on no handi e aaƴagol si on no handi e bungugol si on no handi e mawnintinnare o taway no jababu yeyon ko o
wona non fi kan Allah harmini o takkindiri e tikkere makko o yowindiri ɗum ɗon e lette bal o innimo woni e ɓernde mum yeru embere abbere darra mawnintinnare natta aljanna tan ɗum ɗon yoni mawnintinnare no mari jikkuji ɗiɗi sakkotoɗi e gandal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki alkibru batarul haq wa gamtu nnas mawnintinnare ko woppugol gonga fiɗɗamo hayka potto few woɓɓenni o haqqu ɗo huwa al ilmu bi aynihi li qawlihi taala alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin ɗiɗi wa gamtu nnas mawnintinnare wonay sabu ha neɗɗanke foygintinna o jasina yimɓe ɓen koye jungo ɓen non gandal heɓoto si a jasini ɓe ara e ala no lawol no heɓira ko waɗi wahyu on taƴino ande kadi heddike longinagol al ilmu bittaallum ɓe maki tati on alkasala ngamelo no jeeya e jikkuji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mawlorayno e mum heññitora Allah e mum ka jantoreji maɓɓe bimbi e kiikiɗe ɓe toro Allah yo allahu subhanahu wa taala hiwɓe ko wiyete ko ngamelo ceerno ali maki ka sifagol mbadinanen ko wiyete ko ngamelo ɓe maki amma man ikhtara nawman ba'da mamtala'at am'a'uhu wartada an yashaba sufula wa qala mubtaji'an la taqata liya fi qira'ati al-layli inna an-nawma qad shaghala fa bayna dhaka wa bayna al-fathi marhalatun man lam yajuzha fala yarnu lima amala wa inna min humaqa'i an-nasi man hasibu an qad uqimu maqama al-qutbi wal-budula ma annahum rutabu at-tullabi ma balaghu na'udhu billahi mimma sima man khudila ɓe maaki amma neɗɗanke suɓiɗo ko wiyete kon ɗoygol ka ɗoygol janta wara ko fowtere wona wolede fim miñan ngamelo ba'da mamtala'at masibo ɗiɗaɓo e tawata no cindodire ngamelo ɓawo heewi tewteteki makko ɗi ñamete e jaram harande ceerno Samba maaki khuliqa al ilmu maqrunan bil ju' faman talabahu fi shaba khasir gandal tagama no takkidira e heege mo ɗaɓɓingal e harande aray o hayri o heɓatangal few kanje ɗiɗi takkidira si a ɗaɓɓingal e harande aray an e maggal o waynodiri maki ba'da mamtala'at am'a'uhu wartada o weltori an yashaba sufula jikku tataɓo ngamelo gonno amuɗo wondata so wona e puyɗo jasuɗo fuuyuɗo fuufa fuu wartada o weltori an yashaba nde o wondata a sufula yimɓe jasuɓɓen idan jikkuji tati cindodirɗi e ko wiyete ko ngamelo ɗoygol ñaama haara wonda e jasuɓɓen o tentiniri ɗum ɗo konngol ngol wa qala mudtaji an la taqata liya fi qira'ati al-layl fuɗɗike ɗiɗo ko masiboji gandal ɗinni o wi'a mi mara doole jangugol jemma no jeeya e waktuji ɗi allahu waɗi barki e muɗum gandal jemma o wi'a la taqata liya fi qira'ati al-layl inna an-nawma qad shaghala ɗoygol ngol sohlini ɓe maaki fa bayna dhaka wa bayna al-fathi marhalatun hakkunde o e ko wiyete uddital e gandal kon kiloji ɗuuɗuɗi no hakkundeji maɓɓe man lam yajuzha mo yawtaliɗi fala yarnu o ɓattanta ko lima amala kon ko yeli dan ɗiɗo ko hunode sartiji neɗɗanke fokkitanɗo ko wiyete ko gandal o wawata ngal heɓude bi halin min al ahwali mo wondi e goto e ɗiɗo jikkuji tati na noon fi kan siɗi mottodiranimo haray kanko e gandal ɓe waynodiri
si woni mottodiri e fondo neɗɗanke hersirgol gandal ngal mawnintinnare e ngaamelo are kanko e gandal ɓe woɗɗodiri ɓe wayi wa yaarowo furnange e hirnange ko embere ko ɓe fowti wo ɓe ɓattodiri fodde ɓe yaadare ɓe ɓurtude woɗɗodirde are ɓe waynodiri nde e ñomitande ɗo nde mawɓe men ɓe ñomitani en ɗo hella gandal sikke ala sen feewinorinde en teppindike batteji maɓɓe ɗin e feemayre en woɗɗike ɗi e jikkuji tati ɗo hara en fuɗɗi heɓude daɗɗande yeɗɗunde e laawol ɗaɓɓere gandal na en fuɗɗi heɓude gandal en fuɗɗi heɓude ko ɗaati daɗɗande e laawol ɗaɓɓere gandal amma ko hoynanta en gandal komɓe jumlani ɗum e toɓɓe 6 ɗe tawata adike ɓe makugol ɗe imamu Shafi'i lakinnahu qala wa ahsana alqawla e maki taysiruhu laka 6 in fatinta laha inda taallumi nilta su'la wal amala an istibaran wa hirsan thumma tula zaman dhaka'an irshada shaykhin bulghatan hasala ɓe maki hoynanayɗima ɗaɓɓugol gandal ɗin ko ɗi 6 si a ƴoƴaniɗi sanga janginotoɗa a heɓay piiji ɗiɗi ɗi almudo yeli nilta su'la a heɓay ko toriɗa Allah yo okke kon e gandal wal amala e yela mo yeliɗa on e gandal ɓe maki an istibaran komi faandi ko muñal sabre muñal karma ko ɓe luga ɓen jumla ɗum e toɓɓe tati ɓenna habs e kaf e itina habs sabr lugatan manal kaf habs wal kaf wal itina kon ɗum won ɗum dumba wonkikin e hoore ɗoftare nden ko waɗi wonkikin ko oruki ki yiɗa yamirowoki ki yiɗa haɗowoki ko ki yiɗi ko accitirede ni ko wiyeten dam puccu dan hollande waɗu ko falɗa laawol hettike ko ɗum ki yiɗi nantoɗaki kaf nantoɗaki e geddi e yeddugol Allah ko waɗi wonkikin hiki yiɗi ka sahwu woni ka Allah yeddete ka ki dakmitoto wattana yiili e makki e jarrabuyeji ɗi tawata wawata dogude a wawata selde a wawata woɗɗitade heɓɓoɗaki haraki tilfaki si ɗin jarrabuyeji ari e makki si neɗɗanke jangowo heeɓi ɗi ɗo tati ka sabre haray o heeɓi ko hoynata gandal go'o e nder 6 jomiraɓe gande goo inni ko ɗiɗo tati fanda ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun habsun wa kaffun wa atina famaki a'ni istibaran wa hirsan e reere ɗangol gandal ngal rerɗa wakkilo tinno jangira fi yo heɓu ko woni kon e nder gandal ngal immorde e nafoore hawra e mum ko woni e mum kon immorde e ɓantal e teddungal arawtigi jangali juulirɗi tun ma janga fii ko jangira letter aray ɗum ɗon ella waɗi aray hirson heɓaki ɓe maki thumma tula zaman juutugol waktu on ay neɗɗanke ɗaɓɓowo gandal no hatton jinne waktu yonowo enen hiɗen tamƴini no gasa ko sendi en enen e mawɓe meɗen ɓen enen hande gandal ngal en ala ngal ɗaɓɓude en ɗaɓɓorengal woni kamɓe ari ɓe ɗaɓɓay woni gandal kala ko hettiti kon fof ɓe ɗaɓɓora non no aslu on ko gandal ngal enen hande ko woni aslu on ko ɗaɓɓugol ɗumaɗa gandal ngal ɗaɓɓorel ngal si gasay awa si gasta awa si ustaden no jogui dartu bimbi tawi mi yahay to ɗum ko haaju maɓɓe siko ñalawma maɓɓe mari tawi mi artali ɗum ko haaju maɓɓe si ɓe heɓanilam feere jamma mi janggay si wona ɗum mo ala hande janggata jogi to ɗiɗo taga hujja hakkude mum e Allah ko wenjiro e Allah yawmal qiyama yowa ko halfina kon e hoore yimɓe ɓen ko kaari haɗimmi ko kaari haɗimmi ko kaari haɗimmi puyɗa
puyɗina fuuya fuuyina tawa no jangge tum ina ko mawɓe haɗuno lanɗum ɗo aynayi a maayi sa maayi no betare no ngol konngol nani iɗa wuuri ha joni mawɓen haɗino ma an a hewti ka doole ma ɗe wonɗon haɗi hollamin ko mawɓen haɗunoma haɗi an heɓana hoorema si ɓe haɗima an kadi a haɗi hoorema are kon to fuyre nde ɓuuri wonde ka tawi ɗon a haɗanoma ko a payi ko anda ko fewndi a haɗitike feendo ko annduɗa ɗon ko on ɗum fewndi ko on ɗum watte ko on ɗum jokkete ko on ɗum nangete ko on ɗum moƴƴi ko on ɗum ɓantata goɗɗo ɗe tooña ɗo kadi neɗɗanke hasbete hoore majje ko waɗi a anda ko honno ceccuma feƴƴiri togosum yagal ma ko honno feƴƴiri hawnaki hara ɓe naɓeno ɓe toppitino fiima tawa a wakkilanoki yejjinkinnoɗa ɗum ɗon tuumaɓe idan tuula zaman juutugol zamanu ngun ɗaɓɓowo gandal no hatton jinni ɗum amma ko balɗe jelu ustad wawite wondude mi heɓa hunde kaari ma ko lebbi jelu ma vacance on yonayi ɗum ɗo fof ala kulluhu la yumkin an yuhassila ilman zaka an ƴoyre nden kadi nayi e nder jeego on zaka karmo ko ɓen fottani wonde ko fanda ɗo zaka ko alzakau alfitri ko ƴoyre tagudiyankere nden ƴoyre tagudiyankere nden ko kala neɗɗanke marɗo piiji tati ara o mara ganto so jangali ara o heeɓi ƴoyre tagudiyankere marɗo nanirɗe mari giiɗe mari ɓernde ko ɗum woni haqqille ara ganto ala waɗi rabbu samawati on holli en wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida idan allahu on yaltini en ka rengaji neniraɓe meɗen ɓen hay hunde ganda la ta'lamuna shay'an nakiratun fi siyaqi nafi yufidu al-umum hay hunde kala mo haqqille ma qissa ma taali hodi ha o wi kaari jibindinna e gandal hara o yeddi iyal alqur'ana la ta'lamuna shay'an hay hunde o ganda gandal wo ala Allah jantaki koyɗe ɗen o jantaki reedu ndun o jantaki hoore nden ko janti koko heɓorta ko o riwi kon e men ko wi kon la ta'lamuna shay'an koko ɗum ɗon heɓorta kon ko ɗum ɗo petto janti e neɗɗanke o ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida tawde ko ɗum ɗo ko riwi e men kon ko ɗum ɗo heɓorta na wasi reedu hitta ɓaawo hitta koyɗe hitta la ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e haalaji ɗi kono ko o riwi e men kon la ta'lamuna shay'an heɓorta si wona ɗi piiji ɗo wa ja'ala lakum as-sam'a o waɗani on nanirɗe wal absara o waɗani on giiɗe wal af'ida o waɗani on haqqille o waɗi nokku haqqille ɗen ko ɓernde nden nde accitama nokku on accita fanda ko gollata kon lahum qulubun la yaqiluna biha ɓe mari ɓerɗe ɗe ɓe haqqilirta idan ɓe maaki irsada cheikhin tindinande ceerno on joyi e nder jeego ko ɗo mi ɓuri tamƴinade mawɓe men ɓen fooli en ɓe jangirano ƴoyre ɓe heɓuno ne'oɓe ɓe ne'i ɓe yaari pehe maɓɓe ɗen ɓe yetti ko ɓuri ƴellitade e nokkeli ɗi neɗɗanke ɗaɓɓo gandal wawata yottade mum ceerno Samba Mombe ya yewti en seeɗa eno ɓe jangiri makkama goɗɗo wiɓe wonde ɓe ɗiggini makkama ɓe makani o tigi ma yo fanko kamɓe ɓe cobitatake ɓe wiye wawɗo makkama ko waɗi si ɓe wawali nde haray ala ko ɓe wawano ɓe jangiri noon ɓe jangali bindol e makkama si wona ko seyre ɓe tameteɓe adda dongal leɗɗe kara bindol ha ɓe timmini nde idan no ɓe gerdi noon ha ɓe timmini nde ɗum jonna yo ɓe mantehi ɓe wawi makkama ɓe wi yo tigi yo deƴƴu ko ni jangirɗa kako lebbi ɗiɗi deftere nden fof yontere nde fof baltode jangira ƴoyre harama rane owo no wawa ara ɗum hewtali o noon kamonga goɗɗo sooda deftere mo falande jangude kono o falaka heɓude karmo ko o falaka yo wiye kaari ko karmo ko makko sabbo ustaden kawre lawol ustaden faljitelan ɗo kono on ƴette duuga ƴette ɗo ko ɗo yewtere nden fuɗɗi ɓe ƴetta ɗon ɓe yaha ha joofoya o fini ke nde ñande nden o windande kono na karmo ko makko ko waɗi
o yiidoye goɗɗo goo o heɓira ɗon noon, o yiidoye goɗɗo goo o heɓira ɗon noon, neɓata o yalta tawa mo wawi yewtere moƴƴa o yuɓɓidiraɗa o yuɓɓidiraɗa o taƴiraɗa masdar ala. En heeɓi karmakojo, hombo karmako makko e ganda, on boni karmako makko. Ko ɓuri kon hulɓinade fof oɗo o hoday en enen kadi janggoɓe marɓe karmako ɓen, o faala en wattude e laana makko kan, yo wonu laana wota o mara karmako enen kadi woni en wa makko. Idan heɓugol neɗowo ala ko himmi e gandal ɓuri nde ɗo hunde, ala ko mawni e gandal ɓuri heɓugol toppitowo ɗum, danko ɗum, hewtinoya o tigi ka ɗaɓɓa ɗon. Ceerno Saadu Modalen ko buruji ɓe jangi e jungo Ceerno Billo buruji, ɓe naati buruji ha ɓe yalti buruji, ɓe heɓali karmo ko ɗiɗo si wona Ceerno Billo. Ko ɗum waɗi goɗɗo ɗaɓɓiri ɓe yo ɓe ɓeyditoy koleñ, ɓe maaki wonde haray ɓe ƴetta dewgal ngal ɓe seraka e mum taw. Sonnajo si ƴettama haray sellanta goɗɗo goo yo ƴettumo e hoore ɗum ɗon. Tawi no ɓendi ɓe yaw ha ɓe ɓaari allu ko jangete ko duɗinete kon ɗon, tawi no yoni. Ko hon ɗum waɗi na ko hawja wona ko hawjante, ko juɓɓudi kadi wona rewede e hoore mum, wona hawjere. A yahata ha karma ko maɗa maka yahu, si ɓe maki yaya kadi ara yahi hunde ala ko habboɗa, aɗa yiɗa andi a heɓike ko ɗaɓɓa kon kadi haray hewti. Yarli noon enen ko ni wonɗen duɗinorde, a wayra yiɗa mari almuɓɓe ɓe fewndike ka gite ma ka heɓata ɓuttu ɓernde fe maɓɓe ɓe muta, on to ɓe yaari a anda. Bon son fottoyi e nokkeli go o tawa ɓe huuli ha wota ƴettuɗon konngol ngal morto wi'a kaari ko jannganakujo an. Ko waɗi o taw teddungal ngal ɗon on ngal heɓike ngal hatti. Haray nde toɓɓere ɗo irshada cheikhin ko ma hawtiten wattanen yiila e mayre, kene hinde bonde ta koye mawɓe fay ɓende woni. Goɗɗo ƴetta paykum mum naɓa e duɗal, o wona gokkun ko ɓuri fanɗude e ellaji yana hakkunde paykum kun e karmako mum, o wiya o jeejata kanko, o ƴetta paykum makko kun o sottina o naɓira nokku goo. E hille jomiraɓe gande ɓen no fotti wonde barki kala gandal kaka ngal heeɓi ɗon ɗon heɓoto, barki kala gandal kaka ngal heeɓi ɗon ka ɗaɓɓuɗa ngal ɗon ko ɗon barki maggal on heɓoto. A wawata ɗaɓɓude barki ko jannguɗa mango kon e jungo mo jannguɗa ba e jungo mum, barki ko jannguɗa ba kon ko e jungo mo jannguɗa ba on, ko jannguɗa sigi kon ko e jungo mo jannguɗa sigi, ko jannguɗa mango kon ko e jungo on ɗon. Barki gandal kala ko e jungo mo ngal heeɓi e jungo mum ngal ɗaɓɓete. Ko goɗɗo neɓuma wallitade ɓawo ni goɗɗo toppititkama ha a fuɗɗi gaynde goɗɗum, wota yejjitu fuɗɗaninoɗo ma on, barki konko fuɗɗora koye jungo on ɗon heɓoto. Ko waɗi la budda lil ilmi baraka, gandal no mari barki, wonki eggude iwa e jannowo on yaha e janneteɗo on. Sa riwi ɗum ɗo ñande wonɗa talibajo jannowo, a anda e wonde a riwuno ko riwetake. Ko waɗi a heɓata batte e almuɓɓe ma ɓen few. Ɓe maaki jeego o bulga tan, nguuror ɗum ko fanda ɗo nguure on koko tawata wonki wawata wonde e ɓaawo mum, ko haɗata wonki kin tilfagol ha neɗɗanke o wawa sohlirde gandal. Ɗiɗo si tawi woni neɗɗanke on o woɗɗike tatiji ɗin, ceerno Samba maaki fal tajtahid tinno, asa yudhiquka Allahu ba'da alhamdalil asala. No tamƴinande Allah meeɗinma ɓaawo mette fo ko woni e ɗaɓɓere gandal kon, njuuri e dakam e teddungal ko woni e heɓuɗo gandal kon. Fa in abayta, si a saliki a wi o ko matu wonda e tatiji ɗin, ɓe maki fala tutib lahu badanan, wata tampina gandal ngal ɓandu, bal farda bil jahli, weltor ko wiyete ko majjere, bil gharayni mustaghila, sohlira hoday ɗin ɗiɗi, reedu e farju.
kal iri neɗɗanke on wawa setewol mbabba laysa lahu fi umrihi arabun mbabba mara haaju e gurdam mabba illa sifada si wona ittugol tuuyo wa qadmal qadbi e ruccugol puɗi en bohila si mbaccitirama ni an kadi ara wayini ko mbo yiɗi wurugol sifa ɗan ɗo gurna ay goto bi mana sa falaka wurde sifa ngal ɗo ɗan ɗo gurdan a rewa e laawi ɗi jomiraɓe gande ɓe rewi ɗin ha ɓe yetti sen arti ka ceerno ali waktu yahi e raɓɓinɗinto ko jangeteno kon goɗɗo landiɓe fathu e gandal ɓe maki ya talibal fathi inna al fatha lu'lu'atun fi lujjatin man yaghus fiha hawa al amala a'zim bihi lujjatan min fawqiha lujajun in rumta fathan fa ghus fiha tashir asala goɗɗo landiɓe fi fattu e gandal ɓe maki ko ay yo ɗaɓɓuɗo uddital e gandal ko wiyete ko uddital ko hanŋere bugande e nder diidere wonde e diide buy ay wonɗo ɗaɓɓude gandal imo ɗaɓɓude fi ko anda ko faytina hanŋere nden ko faytinande diidere nden ko faytinande diide wonɗe e hoore diidere nden ko faytinaɗe maki si a ɗaɓɓi noon uddital e gandal fa ghus fiha mutu nder ɗo mutuɗo e nder ndiyan en fof en jiɓaki ko ittiri wo ko muññi o wawi wonde ley ton ko ittiri ko o muññi wo o ñoƴƴi fofago makko ngon o wawi wonde ley ton si fofago lanni o hewta e dow o yiɗi o yiɗa hollugol wonde ko ma tinnoɗa ma ñoƴƴa hoorema ma muññoɗa fewndi ɗin e welɗi ɗin e doganteɗi ɗin ha wawa hewtoyde yewta diide ɗen hewtoya e diidere nden mema non ton ɗaɓɓita nden hanŋere nde anda kadi kon to yaniri ley ton kon nde woni ɗe diide ɓe make ɗum fi maqami lmaqamati allati ruqimat an lhariri wa marrirha wa da kasala make go'o qum immo fi maqami lmaqamat daranoɗa maqamatu lhariri ko wiyeten kon almaqama allati ruqimat an lhariri eggande e hariri muhammad bin ali al-hariri al-mutawaffa 546 wa marrirha ɗigginde siwa sitta wa da kasala accita kala ko wiyete ngameɗo si alanni waktub ila ibni duraydin bikrahu resoy ka ibnu duraydin jiwu makko kun ɗum ko mak surat ibni durayd walaha mahrun jiwu makko kun no mari teŋe koko resirte wa dhalika an la tashabal johala kono teŋe ɗen satta ko ta wondo majjuɗo few wa dhalika an la tashabal johala wota wondo majjuɗo fes haraya heeɓi teŋe makko on janngu nden ɗon ɓe maki ɓawɗum on ɗum wasru ila shu'ara'i sitti tafrahuha fi qa'bi qalbika wahfadha takun rajula yeccoɗa noon hande kadi hittina heña heña yaha e shu'ara'ul jahiliya sit wafruha waylade fi qa'bi qalbika ka luggendi ka londe ɓerndema wahfadha hunjoɗande takun rajula wona gorko idan sen daari ɗum ɗo ko taswir maɓɓe diide ɗen ni ɗeɓe makunoɗen min fawqiha lujajun mana digiya hewto ka diidere ɓe fuɗɗori ɗo ilmul ala gandal ala ngal ثم اللجام لذاك الترف يا ابن أخي صرف إلى كتب التصريف مرتهلا بماكي يبيد مسيطان باو دون دو باو دي لغمبه دو دي جتو داي باو دي ديده دي جانغو دا دو wonci to darɗe maɗe nattiraka defte sarfu wala milamiyaha falbas li tahfadaha wa fatha laqfali fatih wajtanib malala ɓe maaki ɓornoɗa dolokke mekeñaje dolokke jandi wa laami ɓornoɗa laamiyaha mekeñaje laamiyatul af'al ko deftere nde ibnu malik windi e gandal sarfu falbas ɓornoɗa litahfadaha fiya hunjo laamiyatul af'al wa fatha laqfali deftere wiyetende fathul aqfal fi sharhi laamiyatil af'al lil bahraq
nden ɗon kadi hunjoɗande fatih udditande wajtanib woɗɗitoɗa malala haaɓugol e ngamelo e amugol musidɓe ɗo ko wiyete ɗo sarf mawɓe men no make cheikh abdoullah ɓe windi deftere alfiya e sarfi ndenne alhisnu rasin ɓe konti ɗeɗo ɗiɗi kadi ko defte fuɗɗorɗe togose kono ɓe wawali hunnude ko ɗaɓɓowo gandal sarfu ɗaɓɓata kon ɓe maaki wa indana lamiyatul af'ali wa sharhuha aljami'u lil amthali ahammu shay'in fihi littullabi wa qad akhalla ba'da dhittilabi إذ أهمل التصريف في الأسماء في النص والمثال والإماء كم ناظم ما فيهما عليهما مختصر وزائد صرفاسما وكلهم بما نواه أوفى فالله يجزيهم جزاء الأوفى كوادي بواوالي هنو ديكو دواكم غاندال صرف بياري كونو بيدوستي بيجي بويدرتون وماكي كونو بيتي الله وقد أثرتهم ممي بريبه وقد أثرتهم بذي المهايئ منبها لبعد ما في الجامع من غلة والخلف للقاموس إذ هو في ذا العلم كالقميس وزائدا عليه فيما حصر من السماعي بلون حمراء لكي يرى بادبة الزيادة علي من رمى بها استفادة بحمد ربنا هو المنان في كل خير فله امتنان إذن يا أندو سافئ إيدو ديدي هريدا حتى نجني حسن الرسيل بيبقى ماكي بيدو تمنالي وداهنم وأرج إلى اللغة العليا بسلمها لسدرة المنتهى القاموس منتسلا بما كسا غايني دون دو يوتنم برد يها كتنتنير يتو يا قاموس المحيط سيب وداند منتسلا لسدرة المنتهى القاموس منتسلا يعني قاموس المحيط كون غدو هنجورتا قاموس المحيط enen fendo do si goddo wi en goddo no wawi hunjade qamusul muhit enen suka ben fendo wiya yonnum e ko talino nayda wawi yodde labina kono dum don jabaki idan musibbe ko ni kadi be yamiridi ka nahwu ghalbun sira'un wa nahwa an-nahwi tir'ajila fajud fi kulli yawmin alfan li alfiyatin وقد حفظت ابن الجروم والجملة بما كي يا أكو نياندو نياند كارما كما ولوري فيو في نجمل غوتو لندر الفيات ابن مالك كونو هاركو باوا هنجك الجرومية هنجك الجمل لخليل بن أحمد الفراهيدي أنسما بيامرين كدي كفقه بيامرين رسالة ثم التحفة العولة في حفظ مختصر كن فيه مختصرا بعد الرسالة ثم التحفة العولة بماكي on suma yahna fiqhu hunjoɗa mukhtasar khalil ɓawo ko hunjiɗa ar risala kon hunjiɗa tuhfatul hukam ni ha ɓe timmini diide ɗe tawata ɗen o tigi wawa lumbude so hewtoye ko ɗaɓɓa ɗon miɗo andi waktu o muutike moƴƴa haray wotami junnu yewtere nden hombiren batteji ɗiɗi yowodirɗi e ka men immorde e gandal gasa ɗin ɗon ara ko findingol findinande aranere nden ko mawɓe meɗen ɓen no wakkilanino da'wa e tawhid ruttugol fuɗɗita ɗin ka diina ɗi tawata nokkeligo a susta wiide bid'a hande ɓe sikke ko konngol kesol ngol tawata ko an ardi e mum ka no wodi nokkeli ɗi tawata sa wi bid'a harayɓe andi ko e yirde wonde jeeyaɗa e ko homɓe kadi ko ono woni arɓe kesum ɓen tawa noon mawɓe meɗen ɓen no anduno fiɗin mustalahat ji ɗin konnguɗi ɓe hutorayno ɗi ɓe rentinayno e majji ceerno Samba mon mbeyaɓe maaki bid'anke si ɗayniti huwwi dewal jaɓetake si jillu e bid'inagol bid'anke si ɗayniti huwwi dewal jaɓetake si jillu e bid'inagol nokko gom maki waɗa sunna e bid'a ko hawtitugol
ɓe noddana piiji hande ɓe noddanayno piiji ɗi tata hande mo noddaniɗi e nokkeli goo ko piiro woni memminde hono tawa woɗɗagol men defte mawɓe ɓen naaday en e mata haat tilfale ɗe ganda ittiri mum tawa nokku a darota ko maka ceerno Samba maki hunde kaari an e ɓen haɓon ma ɓen nayɗa addi kesum luttiɗo ɓeron ka jaɓude ɓe maki wota dorndu hona wota dawru wara wota bilɗo ɗu roninay sumugol wota dorndu hona wota wandoroyagal heɓa jawdi wota dawru wara wota lampa goɗɗo wiya warimo wota bilɗo ɗu roninay sumugol ɗum ɗo fof naata e goɗɗo yite wota ñawdor coora ko jarrabuye wota faggor korte ko nando geɓal wota tuugo e coora fiɓa tutta nafa wo alanama e ngol fijugol hay wonno nafima e kodduruye hay wonno nafima e kodduruye ko e shirku yowi wona jarribagol aqida laaɓi poy wota tuugo e coora fiɓa tutta nafa wo alanama e ngol fijugol hay wonno nafima e kodduruye hawrodiri hande a coorike ɗo tun yetti jalloɓe ɓen si a coorike ɗo tun hande janggo marsi a wi he darale anke mi jarribino kono hande le wannogoy maki hay wonno nafima e kodduruye Allah hoddirino a heɓay hunde kaari a waɗi tun hawrodiri na ɗum ɗon okkorma koye shirku yowi wona jarrabuye a waɗi shirku woni jarribande miijoɗa no jaaba e awale on no jabana de ɓay kaari yawno kono kanko marson wota ñaamu ko jilɓi ko hirsante korteji e koyɗi e durdinagol wota ñaamu ko jilɓi ko hirsante korteji e koyɗi e durdinagol wota memu ko jilɓi noppowoɗa haram ɓadotonge hima natay tajoral idan eko nanditi e sifa ɗi piiji ɗi tawata defte ɗe ɓe windi gimɗi pular eko nanditi e sifa ɗum tawhid laaɓuɗo no e nder mum haɗandeji timmuɗi tis immorde e shirkuji e bida'aji eko nanditi e sifa ɗin piiji yoolayɗi neɗɗanke yeeba diina makko yeeba golleji makko tawa no haɗa nder ton tawa si a hunjike ɗum ɗon wonante aala mo yettorta e fanɗude nden ko waɗi alwasi'u tabi'i anil isyani kalwasi'i shar'i bila nukrani kala ko yettimma e ko accintinta neɗɗanke geddi ɗo e sa innimo qala Allahu ta'ala e qala rasulullah hay sina ɗum jangganɗamo idan mi hombira qissaji ɗiɗi qissa goo ko Fuuta Masina waɗi Cheikh Ahmad mo Ahmad adiɗo laamade hamdallahi Fuuta Masina on ko waɗi jikkuji moƴƴi ɗin ɗi fillotoɗen e Umar ibn Abdul Aziz si ɗi heɓike e mawɓe men ɓen haray no hani yen filloɗi ɓayɗo woɗɗa ɓay woni hamdallahi jama on ɗuuɗi ka wiyete hamdallahi Fuuta Masina ko ɗo woni miside mawden e nder Fuuta Masina yimɓe ɓen wulliti e majlisu shura on ɓe holli ɓe wonde jama on ɓittike almuɓɓe ɓen ari no natude nder galleji ɗin hara disinaki e laawol ɗaɗɗugol ñamete haray noon hiɓe faala yo majlisu shura on daaru ko on no woɗɗintinirta e nder hamdallahi almuɓɓe iwɓen ka yaasi ari hamdallahi heddo bete wonɓe nder ɗon ɓen ko almuɓɓe ɓen natta kon ka nder galleji toro majlisu shura on yewti haldi fotti wonde yaltingol dendanangal almudo mo jeyaka e nder hamdallahi yoɓe yawɓe jangiroya ka fulasoji maɓɓe e ka margaji maɓɓe e ka misiddaji ton laamu ngun waɗa e juɓɓudi no ɗum wawa gasirde kono hara miside nden capital ngal ɓittaki ɓe ari ɓe yeeti Ahmad mo Ahmad o wi'i on heɓali feere woosi wona ɗum ɗon ɓe wi hi o wawa mi wata min tun Ahmadu mi wata ɓittude hamdallahi fof holle kala almudo mo jeyaka hamdallahi yo wakkilo janngo juuliden fana ka juulirde hamdallahi ɗo men waynodira ɓayare ko addi ɓe ɗo ko fiya fof mottodiri juula tun Ahmad mo Ahmad yalti yahi ka mum jama on fof no dari no sabbi yo Ahmad mo Ahmad ar waynodire ɓe huccita hoota ɓe hayno himo haɓɓi allowal makko ngal e cawlu himo rondi imo ara ɓeya ko hawanto o wallahi ɓeɗo ko doginiɓe ka maɓɓe addi ɓe hamdallahi ko fiyam
ɓay miɗo laami miɗo waɗi juɓɓudi duɗe ɗen no ɗuuɗi no jangede si mi acci ɓe ɗo yaltiɗo hara ɓe heɓali gandal Allah landoy to lam fi maɓɓe yawmal qiyama joni noon ɓay onon ɗo mi yaltinta on onon ɗo fof hamdallahi fi ɓe ɗo miɗo yaltidude e maɓɓe ha kamen heeɓi yimɓe yaajuɓe ɓerɗe ɓuri on wo mi wondoya e maɓɓe ɗon. Cheikh Tahir ibne Nuh kanko wonno hoore majlisu shura on ndeññande o bojji o wi Ahmadou ɗum ɗon watta laamu masina fukkorta fi almuɓɓe janamɓe o wi awa ndaare kala ko wawɗon wadde fi yoɓe heddoɓe janga hara mi darnoyaka yeeso Allah mi landite fi ɓeɗo waɗon ɓe haldi ɓe fotti kala jon galle o ittay e ñallitari makko ndin seeɗa e ñamete naɓe ka duɗe hara wona yo fayɓɓen yaltutoro o yilti fayɓɓen fo yilti ka duɗe. hada hadathun adimun jiddan ذكره الباحث نوح إبراهيم سيدبي في بحثه تطبيق الأحكام الشرعية في إمارة ماسنة ما لها وما عليها وذكره أحمد أمباتي با أيضا في رسائله حول فوتا ماسنة يوتر دمر هم برتندن يما المام بوكر بيرو ko waɗi ɓiɗɗo ko laatoto koye ɗeɗo cenɗe ɗiɗi koye baaba on e nene on neɓi ka pullo fuuta enni ɓiɗɗo ko nene almami Umar walidu almam Aboubacry Biro ɓe rinɗini o sonnajo maɓɓe wiyeteɗo jaariw ɗum ko yumma almam Boubacar Biro ɗum andi ka meɗen si o tigi elliniri e sengo wongo elliniri ara on aybe ɗon no nottodiri e makko sonnajo on woni misal ɗoftagol almami en ñandago almami en iwti juulo geeƴe ka tumbere maɓɓe ɓen ni jaariw addanan ndiyam nen jaariw jindi ɗaɓɓitugol korlonde on ñeɗana ɓe adda ɓe yalti ɓe tawi almami en naati ka suudu nawla maɓɓe ɓe huli yiltitagol ka suudu maɓɓe almami en nodda ɓe ɗiɗa ɓum ɓe dari ɗon subaka ka noddinana almami en yalti tawi nen jaariw no dari ka yaasi no jogiti ndiyan eni jaariw joni ko jentagol lankadi min e nawla ma ko men yewta ko wona ɗum almami on nodduno ndiyan jemma mi tongi mi ari mi tawi on naati mi ami yon noddi tan ɗiɗa ɓum ko ɗum mi dari mi sabbi o almami en ƴetti yari haadisa ɗiɗaɓon ɓe yalti timbo ɓe yehi e ngesa maɓɓe ɓe artude jawre kosi almami en naati daarugol ɓe ronki yiltito ɓe accinen jaari no dari kaɗa tecel ɓe jokki nde Allah waɗi ɓe hendi ɓe ye naatiroy toon timbo ɓe ronki artude woni ha futoro nen jaari wiyaka yalta ɗaɓɓitugol arɗo ina yaali almamen tigiri jokki lawol ngol ƴeewugol ɓe ari ɓe tawi nen jaariw no dari koyeɗɗen ɓuutino ɓenni jaariw yiɗa dariɗo timbo fof no yaltino ɗaɓɓitudema ɓenni almamen wallahi ko ɗo ma ko ɗo yomi daro almamen jooɗi bojji ɓe maaki yo Allah okkore ko fuuta fof huuli ɓe woni nene almam Boubacar Biro haray sikke ala wonde needi neniraɓɓen e ɗoftari neniraɓɓen e ko wiyaten kon enen hande jeyre si ɓe jaɓi ɗum takko baabiraɓɓen sikki ala ɓiɓɓe waɗaɓe barki heɓoto wowɓe waɓɓeɓe wonɗen sifade ma ko nanditeɓe aray noon waktu on yeehi buy mi darna yewtere nde wona ɗo ko jumlugol ko kala seeɗa macce haqqe wa sallillahumma wa sallim ala abdika wa nabiyika al mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.